kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka JTHOA kelanang penklan ya ka JK bak lembu por bandawan ki karkhana pen mi dobilat ban pentri kami ka dor baiket bai ba bathmai ka ba ka JK ka sedang nado ka ndotarik mentau panai hata khanyang tuber is jantia da ka bakhang mi kitrok ki bami na ki karkhana menta ka sngipat la sakhi baka JTHOA kelas dang ban khang sai kitrok jo ki karkhana khamtam ki balej sakalan baselshar Assam Presiden ke JTHOA Udina Bonchulat ulaang baka jingwan pensange ikitrak sanalum senang namal kilalap badan bon kitrak kibahir sakalan pasal char berkene kapan i bagi karkhana kemtere ban pentre kam ya ki cingdawa kaseng Nega jante hiltra konara sisuan dahir is ne jelum snong na kadaw ko wa yo pikini ke strat was dang le do kon ruterik dan re ngi kadaw hir jelum snong ni ubun gi kiri semen klingkar wa hir cheni cha silchar kalan tartar wa to na kadaw ye koprit kini semen factory wi haging ye to kini jing ye khi jing to ni diman yong Terkarpat akan tu igi semen factory. Woi kre langki kijing itu gini henry wo ki gini kijing dewa kayong Kadu kamte hakajau kepor ngakan tu le ki sarkar o chimkia go gini ke ichu. Na kepor si kepor ke udah dapi pembat. Warok ki benta henry kuwi usau si wong ke factory emper kre kam go gini ke sarkar tu himkia go ini tu bicar beria go gini nagidau ki wam pengkrek di sarkar krek di semen factory gini handai ki sarkar tu him action gini ki semen factory dewum hoy thek siliang ke perla ngakarpat ka sarkar banjur ki sarkar yo him kia go gini handai lada kami upaj ba ubun ulang daw yap ki kejing itu gini waro ha segawi ke pon kamu yo upaj ba wa wada pelaj i ke kubur nin wato upelaj i ki giri ki lokal andai ki wigo siap si wong la dapat i kijing itu gani bun gi kenrum geram gua la dapat i ni lokal kadu kamte kerpat ki baj yo ye cha gi kijing itu gani wa dep hado dep kini kam ai ki semen factory gini kijing dawa yo siap ba gi lokal le ye cha gi cekat tukat ni por ki lokal mentu do khang so ika yo laj kumi genu kenrum geram